press meet ble ham member wan logi tongai long travel joint action committee ni executive member borong produce debroma on behalf of the SF tini jeng press meet wa phaikia ble kha khamani bisintei tamni ke darjana saisio chini borok bahai ke jeng deprive khaijak tong bahai ke satok tong bahai ke miss allegation khaijagi fake affair khaijagi tong abono sin borok sina nango tamni ke sin do phawo sam khani ro ama haki cost tongmani ama haki deprive unjak tongmani chini public ko sina no on bagin sin tini o press meter sin pulia sin tini especially ko brok channel sin biskan was sanai phaike amno ulas jang nanga dai sara ti prawas sanai narjotan siwo thangai 17 May nondonogoro je prochini bororok mekiting phanai ro aro ne je local khropsa tei group borogai mana khajagi aro ne sini well wesero nugui tongmalia amni bagi wan sugui boni pokkawa basawi borok police na call khai sin boroni safety ni bagi borok police na call khai ke last was the police of the borok culprits je boroni against a case klajak Nazrul Islam mungui borok rona thampro aron local kono forcefully fyogitla gazaga movement agitation cholikha jin bororogo mekene ma phali nai nei aro agitation khaigya machini borok je situation peace lover police na call khai je arni social worker jin dofan social worker borok police na call khai mutual understanding khanya bagi call khaimasi azagotam khaiga taro ultimately je Nazrul Islam borok je jabarasti phiyogit langnai borokni agisar kono case kri je borok police na case khanyai je borok peace lover tabokha bongni agisar se affair khaja case inza jeng एक मास सगं जों अमन्त्रि चिफ मिनिस्टार न मेमोरेंडम रिका तेबो कुनो एक्शन हाजागिया ताबोखाय सिनि स्पेशली बरंगा एंटनी देब्रमा तरुण देब्रमा ते राजेश देब्रमा बंगनि एगेसर जे केस जोंमानि जोंहा फर चिफ मिनिस्टार न साका अमाहाय घटना जे इंसिडेंट मानि आम डिटेल जों सायखना रिका आबुन उलाबो ताबो बंगनि एगेन्स्ट नोटिस होइसा Amo blake chini bagai kapal hamia amo hai jodi choli tam hangkai amo kaisa issue mano kaisa agenda mano je kono borok chini borok deprive toma jara chini borok satok jami toma to khakai jodi kebo basa khakai abuni against jodi kebo basa khakai a borok no tola tikranya bagai bini khorang no sikrona bagai o issue mi man Oma hake ni te torun debroma te rajesh debroma chini kono anti-social activities buya sarkar ni pokkhe ngai sarkar no chupasu sanai call khaimasi bini against notice hoija amo hai jodi cholito hakai nar wanchoni mano je kono jaga sin bororo amo hake problem khangkai nung ang basa khangkai borok case klane keo basai mangla ama hagi sikrina bagai mo kaisa agenda kaisa issue amun bagai tabasa jara sini borok sini je neta netri je power tongnai mungsa pok khaisa pon sai ngejeng to nasi tongmaya jeng nasi tongmaya ma hayo jeng sini agisa case klanya jeng ma basa lanyai jeng basa nai bongni pokke tamne engage jeng tongai maya chini borok satok jak tongma jara satok jak tokhakai jeng aboni against
kok sayo chung tong maya jesepon ama isung dong tu ga sarkar nayo je borok boys race khanyai bongni boys no silent khanyani om kasi issue om sing sinanang suro Facebook social media was kaham kham comment dikhanyang ya ang public ni tabo ga democratic country ha democratic ni power om hai jaga sing khoram disan nanai anytime any jaga won nungo am hai problem claim amon bagai sing tini je khorok tam chini makhitin phalai rani pokke basa woi tini a jaga movement khanyai boni pokke khoram disanani logis tongo DSF joint action committee sing amona hanyo police issue notice issue khame bai sing amon kidiglak sing bong logi to ne chitin thongna nayo narok sina te gesa kok chini right sin bagai kok satini kabang borok sini dokani bagai sam khanyai dokani kok sakanya tinnak rasiu dokani kok sakai sing communal thang sing dokani kok sakai communal ani rights ani man thani kok sakai se communal thang ama hai ki trade khai jung chini borobo ang kok sakai ang tini ara 90% comment ka ham rimano 10% ham rimano amo bai mungsangia samung se khai na nesin 10 तारीख डिसेंबर जों 9 10 11 CAB नि एगेन्स्ट मुभमेन्ट खाथिनि त्रिपुरा बन स्ट्राइक जावथनि सारा त्रिपुरा नि नांगै जों बन नि एगेन्स्ट जों पिकेटिं लायखिया बन नि पके CAB नि एगेन्स्ट आ जगह स्पेशल इफेक्ट का मनो वो तिना जगह दफा हम जगह आं साखरि रा खाइजों ते मासा साखरि खाया क्या बिन इंडिविजुअल राइट्स दमो इंडिविजुअल बिनी कहम हमें सानने सिनाने बो ओपिनियन रने बिन राइट्स दमो बस सेबिना हमजा गया आज मिसोरा तिनी सिनी सागरि खाने मोननि कोयक जन स्पेशल सोशल डिप्लोमा ते बरजरा डिप्लोमा बनि अगेंस्ट मुभमेंट खायारा किसे मिसा को बांग्लाइका मोनो बाजारो जों चीफ मिनिस्टार ना बावनते आज चीफ मिनिस्टार जोंनो नुहनका चीफ मिनिस्टार जों होम मिनिस्टार पक सालायखा मुभमेंट उनका सिनी बरक खरकसा काइपेन सिनी ताको वाकरा फ्रीडम फाइटर बो थैजाका किसे मिसा हट अंलायखा त्रिपुरा राज्यबो अमो सोद त्रिपुरा सिमिया बेबाक जागा बेबाक राज्य नंलायखा आजाताम खायके बरो Sini je dofani bagai coba tunai borni special boom nawoi bongne against case kali both side case ka sing both side nya compromise kanya bagai meeting role like mutual understanding ni bagai meeting like fiaba special zara corrupt terms ai khani ni against DM, SDM, Boschman, Wolofono. The departments, education department, community department, food department. Boroborno, Yakaria. Tabogo Borno harassment Haitomo. Mentally harassment, physically harassment, Borno, Shokos, Rohoro, Boni. Kubama Borno problems create Kaito. Amo Blackie Sayer, I'm saving against basayo bobe against baso kubama boro sebin against baso am sajagiya bo bobo sajagiya sung sajagiya tawo sung sajagiya obushi sarkar bini forcefully bini majority power na sigi boro sebi na pass kai beke febas sung tawa chukta ma hai education department food department DM SDM ni compromise meeting no ignore khai avoid khai boro je aro ektorafa harassment khai temona mosung TSF joint action committee apun je movement khanye sing amona sing tongla amuni bongni logis tongo tabuk shodo lockdown ni bagai chmise singora sing mar tongo Tripura राज्य wa sing sob somonya always sing peace loving peace love khayo sing harmony na hamjago tong thoksa tokna musogo pheba sing bound ta khajo one by one chuna deprive khai one by one chuna harassment khai am haigis
mongsa sandi jamula जों सिओ त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार ब्ले बर kaham क्या बिनि जे अंडर रो तंगनाय रो बिन जे डिपार्टमेंट मिनिस्टार तंगनाय रो लेजे सालाकिन साइमिया जों बाबरन कंट्रोल खाय नांनाय जों वानसको बसुम जे कमिटमेंट माने जे कमिटमेंट बसुम नेर बसुम सेओ फेबा ओ कमिटमेंट बननार गया जिनि ट्रास्ट जिनि जे वानसुमानि सिन जे बरन बिश्वास खायमानि आमनो नसता खायदो त्रिपुरा राज्य ताबो लॉ एंड ऑर्डर नि एगेंस्ट गोबां सामुसलितो आमने एगेंस्ट कोनो सामखाया कांचनपुरनि घटना नाय ओमहाय कम्पिटिशन मुभमेंट खायना थांनाय जों सिउ जों जिनि ताबो इशु दङ जों अजा मुभमेंट खायनानि फेबा जों अरा तिनि कोविड-19 अबनि इशु जों gathering kaya movement kaya फेबा one side और सिनो कम्युनिटी बेस खाया गयंगला कोनो संगठन कोनो मठना और गैदरिंग खायनि अनुमति रिना कक्रै कांचनपुर one by one day by day बर कम्युनियल इशू खायै मुभमेंट खायजो आमनि एगेंस्ट बा एक्शन नांथौ अदरवाइज जों और स्टप तमंगला आं स्पेशली चीफ मिनिस्टर कोयनाय जों बाउंटा खायि जिनि फ्यूचर टाइम जों सिया फेबा जों इनजस्टिस डिप्राइवेशन एगेंस्ट जों बक्स हाय थांनाय ताबो साइड थांनाय फ्यूचर साइड थांनाय आं पब्लिक नो थ्रू ऑफ मीडिया एंड पब्लिक नो कोयनाय जिनि दफानि बाय बक्स थानाय रने एगेंस्ट आमा हैरेसमेंट मानि आबोनि लॉगी नर बतंना नांनाय तामने हिंगा आमा हाय जदि लॉगी तंगि हांगाय फ्यूचर बक्स हाय तंगला जों थांजा खायै फ्यूचर जों मुभमेंट मा खायै गवर्नमेंट जों प्रेस मारनाय अबना पब्लिक थानि कयमंते गवर्नमेंट थानि कयमं आमहाय कम्युनिटी इशू न स्टप खायनो